دما خوش ببینرین هجا ایرو 24 2023 روشان روژا اینی بویر و گشتانی هری سری و هری بالکش ین لسرانسری جهان رودانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جاری کننده ما خوش ببینرین هجا دمه که کو اوکراینا مها 11 آشری لولات تشید کده جه ولاتن روش آوای پیام پشتوانی هاد جوینا هفکارین اوکراین یا آلمانیا پیک دیده وزیر پاراستان یا آمریکای آوستن بانگا پشتوانی بو کیوی که رو گوت دیروک لمه تماشدی که دوینا بریده در کتولی کو سروک استخبارات آمریکا به سرکمار اوکراین زلنسکی رجویایه آلی لسر پلانا دما پیش یا پوتین آخوینه. وزیر پاراستن یولات هفکار اوکراینا لبارگاه لشکر یا هزن آمریکا لآلمانیا کومبون. وزیر پاراستن آمریکای لوید آستن آخوی اوگات. اف دمک کریتیکه. روسیا جنوب کوم دبه. خو آماده دکه. اف ندما هدی بونیه. گل اوکراینا لمه تماشه دکه. کرملین لمه تماشه دکه. دیروک لمه تماشه دکه. آستن دیار کرکو دوی پشتوانی آج بو هزین اوکراینا یا لدجی روسیا لبرخوده ده دوام بکه. آستن ده دربار پاکتا 2.5 میلیارد دلاری یا کوالاتوی دوهش بو پشتوانی اوکراینا اری کریجی افتشت آنی زمان. از بویه که سر بلندم. وزارت پاراستنه یا امریکای بریا جوینا لآلمانیا دست پی بکه پاکتا آلیکاریا لشکریا 2.5 میلیارد دلار یاج بو اوکراینا اشکره کر. ده پاکتا آلیکاریه ده پشتوانیا وسایت زرخی و سیستما پاراستنا آسمانی هیا. پسپورن پاراستنه اشارت بویه که دکن که تانکن لیوپارد این آلمانیایه ویج بو اوکراینایه ده شره لدجی روسیایه ده هری گنجاوبن. ریوبریا برلین جی دبیجه شاندنا یا تانکن لیوپارد به شاندنا آمریکا یا تانکن ابرامس و گریدایه. آمریکا جی ادعا دیگه کش بر ابرامس لدجی بالافرین نپیشکتیه او نکارن و بشینن. وزیر پاراستنه ی اوکراینای الکسی رزنکوف بشداری جوینا وزیرین پاراستنه یا لبارگه ها رامستین آلمانیای هات لدارخستن بو. سرکمر اوکراینای ولادیمیر زلنسکی جی پیوندیه که ویدیویی چکر. هم وقتی ویه که در کاتولیکو دیرکتور آژانس استخبارات ناوندی CIA ی امریکای ویلیام جی برنز داویا هفته بوری به دزی چویا پایتخت اوکراینایی. جی برنز لور به سرکمر ولادیمیر زلنسکی را هفدیتن پیک آنی. ده ادعا کرن که ده هفدیتنه ده پلانا سروک روسیا ولادیمیر پوتین یاج با دما پیش هاتیه گوتو بیش کرن. لگوری راپورا روزانه یا استخباراتی یا کج آلیا وزارت پاراستنه یا انگلیستان و هاتیه وشاندن کما چکدارین واگنر روسیای نهال اوکراینای نزی 5,000. وزارت گوت لشکرین واگنر نها بونه پیک هاته که سرکه لأوکراینای. ولاتن اوروپا جبو پشتوانیا اوکراینا لری و ریبازان دیگرن هرچه قاسی تواهی ولاتن روش آوی لگوری داخوازا کیوی تفگر نکنجی هری داوی 11 ولاتن اندام ناتوی سوزا پشتوانیا نویا لشکری بو ریوبریا اوکراینای دا دوینا بریده کودناوا وان ولاتان ده بریتانیا، اسپانیا، آلمانیا و پولونیا هیا لآلیه کدن کرملین جدیبیجه و بردیلا و آلیکاریا جبو اوکراینای هبه.
وڵاتên ناتۆyê alîkariya Ukraynayê di domînên da ku xwe li hemberî êrişên Rûsyayê biparêze. Wezîrên parastinê yên Estonya, Polonya, Lîtvanya, Letonya, Brîtanya, Almanya, Denîmarka, Çekya, Slovakya, Hollanda û Spanyayê li baregeha leşkeriya Tapa ku li nêzî paytexta Estonya Talînê civiyan. Wezîran li wêrsoza alîkariya leşkeriyan û dan Ukraynayê. Wezîrê parastinê yê Estonyayê Hanno Pevkar piştî hevdîtinê di civîna çapemeniyê ya hevpar a bi wezîrên parastinê re got. Divê rojava yekgirtî bimîne û bi alîkariya leşkerî piştgiriya Ukraynayê bidomîne. Herî zêde hewcedariya Ukraynayê bi çekên giran heye. Hîna jî şerekî dijwar yelpêşiya me heye. Di daxuyaniya hevpar a ku piştî hevdîtinê hat weşandin de hin welatan alîkariya xwe ragihandin. Paketên alîkariyeyên ku di daxuyaniya hevpar de hatin ragihandin evin. Brîtanya 600 mûşekên Brimstone. Danîmarka 19 obîsên bi tîpa Kaysar ên Fransî. Estonya hawan Cebilxane wesayetên piştgirî û bombe avêjin diş tankan. Letonya pergalên parastina hewayî Stinger, 2 helîkopter û UAV. Lîtvanya çekên li dijî balafran û 2 helîkopter. Polonya S-6 a li dijî hewayî û 7000 gule. Komara Çîk Cebilxane guleyên hawanan û maşîneyên zirxî. Hollanda jî îro paketa alîkariyê eşkere dike. Li dijî paketên alîkariyê yên welatên Rojavayî bo Ukrayna ji Moskow berdek derket. Berdevkê Kremlinê Dmitry Peskov bersiva pirsên rojnamevanan ta. Peskov gef li welatên ku wê tankan ji bi Ukrayna bişîne xwar û got. Şandina piştevaniyên wiha divê neyê mezinkirin. Bi spor di ferqa veyekê de ne. Ev tankên têne şandin pêwîstiya wan bi nûjenkirinê heye. Lê teqez wê berdêla veyekê hebin. Berêbînerên hêjeyek ji mijara dinya ku bi şerê Ukraynayê de derketiye pêş ew jî daxwaza endamtiya Swêd û Fînlandaya ji bo NATOyê bû lê ev her du welat ji ber heta nasozên ku ji bo wan hatine dayîn pêk nehatine matmayê mane her çi qasî di destpêkê de ji bo van welatan dihata gotin wê di demeke kin de beşdarê NATOyê bibin jî lê heta niha ev yek bi ser neketiye. Tirkiye welatê yek ji welatên serekeye ku li hemberî vê yekê dibe sedema pirzirêkê ji ber vê yekê piştî hevdîtina Wezîrê Karê Derveyê Amerîka Blinken li gel hempişeyê xwe Tirkiye Çavuşoğlu vê carî Blinken bi Wezîrên Karên Derveyê Fînlanda û Swêdê re axivî. Swêd û Fînlanda nêzî salekê ne çavê xwe li derê NATOyê ye. Ji bo endamtiya wan were erêkirin, heta niha 28 welat razîkirine. Lê Tirkiye û Macaristan daxwaza van welatan weke kaxiza zextê bikartîne. Berdevkê Wezareta Derveya Amerîkayê Ned Price ragihand ku Antonio Blinken bi Wezîrê Derveyê Fînlandayê Pekka Haavisto û Wezîrê Derveyê Swêdê Tobias Billström civiya. Price diyar kir ku di hevdîtina Blinken a bi her du wezîran re carekedinî îşaret bi piştevaniya Washington ya bo van her du welatan hatiye kirin. Price da xuya kirin ku Wezîr Blinken amedebûna Swêd û Fînlandayê ji bo tevlîbûna NATOyê nîşan da û got Amerîka ji hevalbendên din dixwaze ku bi lez tevlîbûna her du welatan erî bikin. Hêjayî gotinê ye ku hevdîtina Wezîrê Karê Derveyê Amerîkayê bi Wezîrên Fînlanda û Swêd re piştî serdana Wezîrê Karê Derveyê Tirkiyê Mewlûd Çavuşoğlu bo Washingtonê pêk hat. Di civîna mekanîzma stratêjîk a dewletên Yekbûyên Amerîka û Tirkiye de yek ji mijarên li ser masî jî tevlîbûna van her du welatan a NATOyê bû. Economic cooperation is priority for us. Last year we exceeded our trade exceeded $30 billion. You know, our target is $100 billion. Piştî 24 Sibata 2022 Rusya êrişî Ukraynayê kir. Fînlandaya û Swêd 18 gulanê serlêdana endamtiya NATOyê kir. Rejîma Tirk ji ber hebûn û rêxistinbûna gelê Kurd ya li van welatan
بهێرسا و داخوازا بن پێکردنا دموکراسیە لەوان وڵاتان دکە. پشتی پەیمانە کوپار هاتی ئیمزەکردن ڕێژیما ترکیە هینا ئەدیعا دکە کو داخوازên wê pêk nehatine. Ji bilî Tirkiye û Macaristanê hemû welatên NATOyê protokolên endamtiyên her du welatan bi meclisên xwe yên neteweyî derbas kiribûn. Känner demokratier i västvärlden. Erdogan är en islamistisk diktator mer eller mindre. Herî dawî serokê Partiya Demokratên Swêd ya rastgir Jimmy Åkesson Erdogan weke dîktatoreke îslamînîst bi nav kir û got wê ji Tirkiye re tawîzên bêsînor neyên dayîn. Serokvezîrê Yunanistanê Kyriakos Mitsotakis diyar kir ku ew di vê baweriyê de ye ku nakokên bi Tirkiye re beriya danûstandinan çareser bike. Mitsotakis got em ê bi Tirkiye re şer nekin. To support the argument that we have indeed turned the corner, that Greece is no longer the sick man of Europe. Serokvezîrê Yunanistanê Kyriakos Mitsotakis di forma aboriya cîhanê ya ku li Davosa Swîsrayê hat eldarxistin de axivî. Kyriakos Mitsotakis got ez di wê baweriyê de me pirsgirêkên bi Tirkiye re bi diyalogê çareser dibin. İşgal etmeniz filan bizi bağlamaz. Vakti, saati geldiğinde gereğini yaparız. Gefên Serokkomarê Tirkiye Erdogan yê li dijî Yewnan ku digot dibe ku em şevekê ji nişkê ve werin di raya giştî ya Yunanistanê de rastî ber tekên mezin hatibû. Mitsotakis yê got ew bi Tirkiye re şer nakin anî ziman ku ew dikarin weke kesên têgihiştî rûnin û biaxivin. Mitsotakis îşaret bi şêwazê çareserkirina heman pirsgirêkan li gel İtalya û Misrê jî kir û ev tiştanî ziman. Em li ser vê yekê difikirin ku alûziya bi heman rengî bi Albanya re bibin dadgeha navneteweyî ya dadê li Lihayê. Serokvezîrê Yunanistanê Mitsotakis û Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di adara 2022 de li Stenbolê civiya bûn. Li Tirkiye di 14 gulanê de hilbijartinên serokkomarî û parlamentoyê têne kirin. Li Yunanistanê gel wê di meha tîrmehê de biçin hilbijartinên parlamentoyê. Derbarê hilbijartinên Tirkiye de jî Mitsotakis wiha got. Ez nizanim wê çi hikûmetek ji Tirkiye derkeve. Lê ez di wê baweriyê de me ku riyên kêmkirina alûziyan hene. Em dikarin li ser mijarên berjewendiya hevbeş kar bikin. Em dikarin li hev bikin. Serokvezîrê Yunanistanê diyar kir ku artêşa Tirk sala 1974 li Qubrusê dest bi operasyonê kir û Bakurê grevê dagir kir. Di encama vê operasyonê de grev hate perçekirin. Li peroyê hêrsa li dijî hikûmetan û kêm nabe tevê hemû bangên rêveberiya welat heta niha xwepêşandiyê ji qadan kêm nebûne, di xwepêşandanên weke kontrolkirina paytexta Lîma têne binavkirin de pevçûnên dijwar derketin di demeke ku polîsan bi gaza rondikirêj êrişî xwepêşandîran kirin de wan jî bi keviran bersevdan ji ber pevçûnên derketine qaza navdariya li paytexta Lîmayê şewitî. Li Peruj destpêka kanûna 2020 ve rewş wiha ye. Doh ji çar aliyên welat gel li paytext Lîma li hev civiya. Di meşako li paytextê hate kirin de daxwaza îstîfakirina serok dewlet dîna bolewart û li darxistina hilbijartinên pêşwext hate kirin. Li gorî rojnameya The Guardian dema ku xwepêşanderan duruşmeyên ku jer dîna gel ji we nefret dike li meydana San Martin a li Lîmayê digotin de pankartên ku bolewart di nava xwînê de nîşan dide hatin vekirin. Bolewart di axaftina xwe ya dereng de diyar kir ku polîsan xwepêşandan xistine bin kontrolê û wiha got. Wê vandalîzm bê ceza neyê heştin. Ev ne meşeke aştiya nebû. Armanca wan têkbirina hiqûqê, çêkirina kaos û desteserkirina destladariyê ye. Hat iddia kirin ku plana êrişa li ser her sê balafirxaneyên herêmê tê kirin. Y remarqué que ello no era un cheque en blanco, sino un compromiso con el pueblo peruano. Bolewart bi domdarî ev anî ziman. Bila ez ji gelê Peroyê re ji kesên ku hewl didin bi awayekî aştiyane biçin karê xwe û ji kesên ku protesto dikin re bêjim.
Ez ê qed du dilî nekim ku banga diyalogê baş bikim. Ji wan re bêjim ku em ji bo welatê xwe dixebitin. Li gorî ofîsa Ombudsman a Perûyê di xwepêşandanan de kesek hate kuştin û 10 jî birîndar bûn. Di xwepêşandanan de heta niha zêdetirî 53 kes mirine. Del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República. Serokê berê Pero Castelo di heftê kanûnê de ji aliyê kongreyê ve ji kar hat dûrxistin. Ev yek piştî Castelo biryar da ku kongre betal bike û rewşa awarte raghîne pêk hat. Castelo dema ku hewl dida xwe li balyozxaneya Meksîkayê bigire hate binçavkirin. Di heman demê de cîgira wî Dina Boluart heştê kanûnê weke seroka nû ya welêt son dixwar. Ji ber xwepêşandanên ku piştî Castelo şandin girtîgehê di 14 kanûnê de rewşa awarte hatibû ragihandin. Castelo ku ewil 7 roj hate binçavkirin di 16 kanûnê de ji ber xeteriya revê 18 meh cezayê girtîgehê lê hat birîn. Belê çavnebariya mirovan û talaniya xwezayê ev yek bi sedema kunha li cîhanê sîstema ekolojî bandorekê zêdeya neyînî kiriye. Di sala 2022 de li Brazîlya rojana bi qasî 3000 qadên futbolê daristanên li Amazonê hatin tinekirin, ev tinekirin jî niha rewşa li cîhaniya di aliyê avhewayê de dide nîşandan. سد عشرين خواجهی ین کل 8 ولاتین جدایین امریکای باشور لیدمینن. بلی لدارستان باران ین اوسترالیایی بقک به گرانیا 2 کیلو و 700 گرامی هاته دیتن اف بق 6 قاد جه بقی ناوین مزنتره. لدارستان باران ین اوسترالیایی بقی قامش تی تخمین کرن کو بقی هری مزنه کو حتی نها هاتیه دیتن. اف بقی 2 کیلو و 700 گرامه 6 قاد جه بقی ناوین مزنتره. بق لایالتا کوینزلند آج آلیا رایدارین جانا کووی و هاته دیتن. رایداران گوتن دما و دخوار مارک دخوار او دیتنه که وری دیو کو ناوی و تودلیزای جبرکو وکی جوره که داگیر کرد دیناس کرن راستی اوتونیزای حیوانان هات یا یک جه لاورین بجاهیین هری زراردار این ولاتی حساباندن نهاتی تخمین کرن کو جمارا واند جو 2 میلیار زیده تره. رنجبر جبر مزناهیا بقی هی بفکارن بقی می دکارن دمسارا که ده بقاسی 30,000 هیکان بکن. جبو کنترول کرنا کیزک و میشین بقین پرجه بجحری ده سالا 1935 ده آنیبون هریمین دارستانی جبر پوتانسیل خورنا مامک و کیزکان پر مزن هر وحا ده تخمین کرنه که کو دربه که مزن لجنگه که کووی یا لحریمی دانه
هر وها بونه سدما وندابونا هنجورین کیزکان. بلی بینرین هجا به باقی هری مزنم گیجین داوی بلتنا خویا جهانی و دبیجین حتی روشا دوشمی جاره کدن ورین پیشیا و بمینن دناوا خیر و خوشیده هر شاد بختار بن.